serie part 5. Lidt til ullumikit qadipaat sammisatteqa qorsorpaluttoq grøn qorsuk. Ja, hvor qorsorpaluttum taasarpara. Og jeg qalluka perepaka qallunullu produkti atikkakka. Maybelline mingaannerse brow precise brow micro pencil soft brownie. Det var Anastasia Clear Brow Gel. Iskayasi allarteqqatauka. Palittil marlipu atingatakka uani. Allaqaamut Jeffrey Star mingaani beauty killery. Det var morfe mingaani 35M. Det var slåbar under bindersammer ennertinerilaattasser siuria anniginneringa med dommeren under ennertinerilun. Isikal concealer qattavakka Maybelline Fit Me concealer atallingu nummer 20. Der er concealer også til varerne Maybelline Fit Me Matte and Polish Press Powder 105 Natural Ivory. Kada ba siya ating tarawangan mo po? Una? Hello Sunshine matarapadan. Tana kada pa mang inititoka. Akita rin ni aking kada pa sida ba di qorsorpaluttoq qorsorpaluttoq nangin naritam. Taman natin sa baka, express yourself. Dan adanay na rin natin. Taman cut crazy rating. Color pop concealer at rin. Kama na pa yung tan concealer ini. Tawanganuttoq sianuat adittabara annaqulaatunga piniarli tamanuna adittabara nude tude mantantamaan ungari ungirer una atanga qadipa initpingisarminnarli Tahu makakatuq qaawatingen una morfe mingaannerseq glitter metallic eyeshadow pop-in atittabara mascara sannerlingi qimeriasaluqqamuunga mascara tullatupara Maybelline Lash Sensational mascara qimeriasalluku atiiqqamangilik ivikkarsinnaanginnaku taanertaa concealing at doman. Concealer set taba press powder on at qillu. Isimaratanu onsu katingatsa atiatekka waniput qadipaati taakku atikkakka atqinarlin unasiullertun Don't do clear, don't be ayo. See you look. Do clear. Pingayo. Pingayo mangkakan kiflit sinakli. So eyeliner tingit sa morfe mingaannertoq tubes. Toqimerik ataanit mascarattakka. Ina corneritulluuna tittavara kulteq popstarimatili. Qalipailtaan kit kulteersaatsinnerusulluupasseq produktum singisisinnerlinga spray tavara. Tokinara bronzer tavara una Anastasia Beverly Hills mingaannerse powder bronzer rich amber akallinga. Singersættet og dit tabarona Maybelline mingaannerse Fit Me Blush Peach nummer 4.
highlight du lati tabara lawa gelari gilded honey. Lip liner du lati tabara mellow mingan suk lip liner area. Do lipidut may pilini mingan suk iced caramel. Do kawat sigit may pilini mingan suk tantalizing too. Kina daw spray ito sa itsalyo. Makeup Revolution ni mingani hyaluronic hydrating essence spray at itsalyo. So yeah, I know inal na naripunuan na kalit kalipad Qorsorpaluttoq Qorsuk kon kalipa kanatlo ni ta sa araw ko nakipasisin na ako sa kalipa pinaringa. Yeah, ko na ko ising nabin. Tullian tagi yung mga pagod. Pagkatapos ko tullian unang karipamon. Pagkatapos kanya ng amuan. Do pagkatapos sa gabit sulitan pagkakapit sa mo. Instagram ko iti-postin at sa hashtag kilaliw Kagicorn. Yung marinate Facebook sa nyo Kagicorn mo. Messenger ko netitisin na ako. Dogi siya netitisin niya kami akivari sa kaya kapit. Internet akivari tingi sa kaya kapit. So, internet YouTube ko poster sa na eh. Yeah. Kaya na kayo ito. Ising nalawit. Tullian tagi yung mga phone. Bye.